بەڵێ هەروەک دەزانن لە ڕوومەڵی کوردستان 24 سەبارەت بە کۆنگرەی چواردەی پارتی ئەمە ستۆدیۆی کراوە و هەروەها لە ستۆدیۆی سلێمانیش هەردوو هاوکارانمان لەوێ ئامادەن کە میوانی تایبەت سەبارەت بە کۆنگرەی چواردەی پارتی بانگشتی ناو ستۆدیۆکانەکەن بۆی کە شرۆڤە و گفتوگۆ لەسەر ڕەوشی کۆنگرەکە و دوایین زانیارەکان سەبارەت بە کۆنگرەکە بخەنەڕوو. ئەمڕۆژ هەروەکو دوێنێ لەگەڵ ئێمە هەردوو هاوکارم ئامادە ئەبن ئیسلام یوسف لە ستۆدیۆی کراوەی دهۆک و هەروەها لە ستۆدیۆکانمان لە سلێمانی هاوژین جەمالمان لەگەڵ بێت و سەرەتاش لەگەڵ ئیسلام دەست پێ ئەەکەم لە ستۆدیۆی کراوەی دهۆکەوە. ئەم کاتت باش ئیسلام، هیوادارم کە بەیانێکی باشت هەبێت. باسی ئەمڕۆم بۆ بکە چ میوانێکت ئامادەیەوە چیتان ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی کراوەی دهۆکەوە بۆمان ئامادە کردووە؟ سپێدەتا هەموو بینەرێن کوردستان 24 باش بتن سۆڤان بۆ ڕۆژە دووەم لەسەر ڕووماڵکردنا کۆنگرەی چواردەی پارتیا دیموکراتە کوردستانێک و بۆ جارە یەکەم لە پارێزگا دووکێ بڕێڤەچت بەردەوام من بەڕێیا دو ستودیۆیان ڤەکیلی دیسان دوون و چەگەهانێن مە لە هۆڵا کۆنگرەیان ji nava kempa Zankuya Duhokê de vê Romalê berdewam dikin bû îro jî di geştên cida cida de me mêvan û taybetmend dibêjin bi spor لەسەر بیاوێن جدا جدا hem ji alîgir hem jê bêjin kadrên pêşkeftiyên Partiya Demokrata Kurdistanê dibin bû kotûjan lêser Kongreyê çardeyê Partî Demokratî Kurdistan bikin. Bû vê geştê jî Kakçiya İdrîs şarazadê peywendiyên navdewletî de mêvanê min ew hem ku mamostayê zanîngehê jî bûye pêştir. Kakçiya tu gelek xêr hatî, zor spas. Eger em lêser asta herêmatî û nîvdewletî jî vexwandinên we bû bestina Kongrê çardeyê Partî Demokratî Kurdistan di vî demî de bizan. Zor spas kak İslam, zor spas bû vê derfetê, zor spas bû Kurdistan 24. Bêguman kak İslam. Kongrê Partiya kongrekê zor giring bike. Ji ber ku wekiya diyar ku ev بۆ نێزیکی 12 ساڵانە سەر کۆنگرێ سێزدەی پارتی دیموکراتی کوردستان داچووم کو ئەڤروکە پارتێکە وەکی پارتی دیموکراتی کوردستان پارتێکە مازن کو پارتێکە ژیوێ 76 ساڵ پارتێکە کو هەرش دامەزراندنا خۆ هاتی ئایدۆلۆجیەک هەبیە ئایدۆلۆجیا قەومی هەبیە پارتی هەمی دەمەکی وەکی بێژن بڕیارە دایگلاکەر بیە پارتی خوب خوددانە کوردستانی زانیتن پارتی خوب خوددانە دەستکەفتن ئەڤروکە بۆ کوردستانی هاتی زانیتن ئەڤروکە زۆر گرنگە ئەڤروکە کۆنگرێ پارتی نەکوبتنە بەرێ هەرێما کوردستانی و عێراق کۆنگرێ پارتیە بەرک و بەرێ دەربە و وان وڵاتن زلهێزی ئەڤروکە کۆنگرێ پارتیە ji ber ku partî ئەڤروکە دوێتن گۆڕانکاریya بکات ڕاستی ناف سەرکردایەتیا خوددا jî ئەڤروکە پارتی وەکی me dîtî ku pêşî meheke pêşî du mehek û مندوبێت کۆنگرەی هاتنی هەر بەرێن بچن سەر گۆڕانکاریە کۆ چ پێویستە پارتیت کۆنگرەیدا بکەیت یان کار و بەرنامەیە وێ چییە مادەم پارتی پارتێکە گرنگە پارتێکە کۆ 30 ساڵن دەربازبوویدا براوەیە ئێکیە هەڵبژارتنان بۆیە هەم لەسەر ئاستی عێراقی ژیانی gelek هاوکێشەیەن سیاسی هەبووینە و بێی پارتی نەهاتنە ئێکلاکردن ئایا ئەف ماوەیە درێژێک و چێ بووی 12 ساڵ نەبەستنا کۆنگرەی لەسەر ئاستی نافخوا هەم نافدەولەتی ژی سەرن چ بووینە لەسەر پارتی دیموکراتی کوردستانیان ئەو ئەگەرن کو پارتی ئینتە پێش بوونە بەستنا کۆنگرەی چاف ئاستێ نافخۆ و بژن نیڤدەولەتی داژی ئەگەرن پەسەند بووینە چاوێن واندا کاک ئیسلام پارتی دەمێ کۆنگرێ سێزدە کردی بڕیار بۆ پارتی پلان ژیا بۆ کۆ پشتی 4 ساڵە کۆنگرێ دی بەستیدن کۆنگرێ چاردێ لێ وەکی me dîtî ku bandek barodu xet neçabarekirî ser Kurdistanê hat nexwarî şwana piştî ku 4 salet kongrê sêzdê derbas bûne bî hatina Daeş me got partî parteka mezin xwedana Kurdistanê kîl bersingê Daeş rastî her partiye bersingê Daeş rastiye Daeş hatiye hêriş kiriye ser herêma Kurdistanê partî vî barodu xîda neşiye ji ber ku partî bo rizgarkirina Kurdistanê ser ew egere ronin hatina Daişê dagîrkariyên ser herêma Kurdistanê 51 sadê bû û her wisa korona ez bijim ev egerên henê enî çav asta nîvdewletî bijin hûn weke şarazayên peywendiyan egerên bijin şerعî ne enî pesendkirî ne bêguman êkî dibûte nimunekînim ku بۆچی şerعî ne ji ber ku întixabatê Meclisê Newab Iraqê
یکی ده سال 2018 هاد نکرد من همین زانم اگر نه شرعی بانه اگر پسندگیری نباند اشلای عراق و اشلای نتوانی گرتی با باور نکرد با پارتی که ابر که پارتی پشکداری 2008 پشکداری انتخابات مجلس نوادا بکن ابد ما دیار دکت که فعلا شرعی بینه ابهانه و اب وارد خانه که پارتی بتنه تعجیل کیه جبر که گلک پارت بینه اجدار باش ناف خودم جو بو ظروفات نه پیش ظروف شرایط نه پیش کنگره خود تعجیل کیه پارتی جب همان شوا رون کیه و وان جدیدیه و لجنه پیکینا و گویی که ظروف ببینه بهانه گلک شرعی بیا و پسند کیه تبحث کر چاون جرابشن نیو دولتی جی و هم اقلیمی جی نافخواجی لسر کنگره 14 پارتی نه پیوسته پارتی چی بکتم که حتی دهیجی مسعود بارزانی سرو که پارتی کفشتی هاتی هل بشارتن گوتار خدا گوتی کنگره پارتی کنگره که نوعی دبه مادام افقاس جاف لسر کنگره پارتی نه فر پارتی چه بکت دیت نادا بگمان کاک اسلام جناب سرو که گوتی اف کنگره ده کنگره که همه جور بیتی نوعی بیتن و پیشی دوم هم گوت دم مندوبت کنگره هاتی هر بشارتن فعلا مدید کنگره که نوعی بیا یا بجاره گلک جحیل هاتی نپیش اگه تو هات به بجاره مندوبت کنگره دی بینی عمری 21 سال تا 5 ساله همید نابده آفراد نابدانه او کو ام بجاره بیجین کنگره که نوعی بیا بجاره کنگره که گرینگ بیا کو بجاره خلقه کی فتره بیوره که بو نوعیت دل سر آستن نیو دولتی کو بس گنج بیتا پیش بله بگمان سیاست و رچکه پارتیه بیتا گوارتن بو اجدار بکنم بیشین چابن وان والاتا و اجدار بید کنگره پارتی نه کنگره بید که بعد جحیل بینه پیش ابرو پارتی پیوستم گنجا بینید خودان باورنامه بینید کسین بسپور بینید وان کسان بینید که ابرو که بشین گلویز روفی بگونجن کنگره 13 واقع بیا باردوخک بیا کنگره 14 واقع که دیا که اسلام ابرو که پارتی محتاج گورانکاری سر همین مستوا بکتن تمنی بگیره باورنامه بگیره کسی لحاتی بگیره کسی شارزا بگیره وان کسا بگیره کسی پاقش بگیره کسی معقول بین هالبجارت ناف خلق کی دام و من بینیجی ما باریجی هیا کو ابروکر رو دویا کنگره کو ده او کسی هنا پیش اجبرکو کاک اسلام بجاره مدید کو تایبت گنج و آفرتان بجاره پیشینو که آفرت طموح نبینه بجاره آفرت گله طموح بینه دور دا آفرت جی ابجی گرنگم کو آفراد بهتن پشکداری که سرکردات یا پاری دا بجاری پتری همی کنگره کی دور دا آفراتن و بجاری نسبت هر باش دایم و افریقا پارتی گرنگ بزانیتن کو پیشینو کم اف باردوخ بسرمدا درواز بوی کو ابا بیتوانک بو پارتی براستی جبر کو پارتی بجارم او کست اینیتن قلبی واقعی بگنجیتن و قل اب واردو خد پیش نکادنا پیش کو بجاری پارتی بدون کو دهنا پیش اگر کنگره 13 ام هندگل سر پیرو پروگرام پارتی براستن توی ویرج داجی آرمان دیارم پارتی بجن کلتور لیبوردی دیالوگ بویه بو همی پرسن نتوای اجتماعی و هر وسا رکسنا نافمالا کردی حتی تندوتیجی پیو حرام کرن دجی هاتیت نوا پیرو پروگرام پارتی دلیه ادنهاضت ناوینا آلین سیاسیین کردستانی نمازه پارتی وکتی دا بهنا لکترازان جگ دیربونه برسفدان تندوتیجی تکرن حتی دهی کو پشتی کو نشیروان بارزانی و کو جگیر سرک پارتی هاتیه دست نشان کرن گوتی سرکفتنا کنگره پارتی سرکفتنا همی آلین سیاسیه بیتنا تا چه بیتا کرن بوی رکسنا نافمالا کردی نهلان آوی تندوتیجی کو پارتی بخواب حرام القلم بگومن که اسلام جناب سروکی جد بجاری جد گوتارا خدا با کنگره 14 اما جب دیو که نشان بارزان جردیسام که خونیزی که لانی سیاسی بکنه و پارتی پیشونه که جرد دست پیش خر بیان تایبت جناب سروکی که نشان بارزانی تا به دمایی که جیم انتخابات مجلس نواب هر کاک نیچیروان بیا جگری پارتی دموکراتیک کردستان بیا دست پیش خر بیا فلانه اینان همی بنچت رگی کم بکیرینه همی جی په وقتی بشه مطالعه و همی جی پیش دیدوانه پارتی همی جاره که اگر لانه که دی پرسبه که تند جیا بیتن رخنه که تند تبید پارتی همی گاوام بنرمی جا بایده اگر جاره گل بده حد که پارتی برسبدا بیته و بلی پشتینگی هر پارتی چوه دست پیش خری کریه که سر میزه کم ببینه و بچی که اسلام پارتی فره ابرکلانه کم بکت و وقت برا گوره بیت و وقت
امشین بیشین گله جارا پارتی تنازل جی بواله آنها که نبودی چون که ابرو که مگوتی پارتیه خدا نکردستان پارتی خوب خدا نکردستان زاینتن پارتی ثروت و سامان کردستان پاراستیه پارتی خل ماده 140 کریا خدا شری بود کردن پارتی ابرو که آبورکا حزب و محاولت کرد آبورکا حزب کردستان بدانید ابرو که پتویه جی پارتی خل نزدیکی بالا آنها بکت و کنگره 14 جیارونه پیام پارتی کو خونیزی که لانی سیاسی بکتن و پیک بپرین نخواد من باور جی پشتی کنگره دیجاره که دی پارتی گلبان لانی سیاسی همیار باش اگر از دو پرسیارن دو ماهی کرد بکم اگر کرد برسوامش دی ممنون بم اد آست پرسن نشتیمانی و نتوایی دا پارتیش آرمان جتوه کل سر آستا نف دولتی جی تایبت بزد نوای رزگاری خوازا کردی که صفته که چاودر ترک خراب نف دولتی جی داور بگرد ادوی آسته دا بزاوا پارتی خباتا پارتیت ماوای در بازبوی دا هنچا تل سنگینین و که بجن شرزاید پیوندی نیف دولتی بو قناخا دهاتی چفره بیتا کرن اکید پارتی روله که باش گیره ادوی آسته دا پارتی روله که باش گیره و تانو که هم بیشین پارتی 46 تانو که ایدئولوژی که خونه که بیست پلان و استراتژی که بیده تانو که پارتی دیفی استراتژی با جنابت باس لیکنی اجبرشت بیشم پارتی ایدئولوژی قومیه پارتی افریقانیزی که سر مستوایش در و سر مستوای هم بشین عراقی پارتی نزدیکی و خل دو زگال کرد خل قومی خل دو زگال کرد کتا خودان افریقا پارتی روله که باشه گیراله افتح حدید برانبری پارتی دهنه کردن افریقا کیم نینن هم چابت خود بینیم افریقا گروپت نیاسایی همی بدجی پارتی کارت کنه و افریقا بین لان سیاسی عراق همی بدجی پارتی کارت کنه و بشکاندنا پارتیه بولیدانا پارتیه افریقا حسنا کن پارتی گیتای خونه ابا جنابت بحث لیب رأی من پارتی پتر محتاجه پتر شول سر کتابه دی چاشت پتر شول سر کتابه دی کنگره دا دم کنگره خونید کتابه دنگی وقت باشه هلبت کنگره پارتی سیاسی پاوه که گشتی داوا کوتی تا گوتن گلک دروشم تنیت منن دروشم گلک شوانا سر ارس نابنه کریار دهوکی آلیگریم پارتی هنت نافواندن اگر هر زور کرد برسوام دی چش کنگره 14 چاورد کن چنده گشبینن دروشم پارتی بجاره دروشم آزادی دادپروری دموکراسیه و بجاره جی پارتی کو دم کنگره اینا دهوکی بو راضی بونا خلق دو که بیا و کادرین دو که بیا بجاره کادرین بو ناراضی بونه بو راضی بونه بیا ناراضی بونه حتی که بو راضی بونه که بله کادرین پارتی گله هوا گازنده ها بینم اجبر که بو یکم جاره ابرو که کنگره پارتی دو که آتا بستن پشت 14 کنگرام ابرو که خلق دو که و کادرین دو که دل خوشم بو بی کنگره ابرو که دل خوشتر بندم بی کنگره بینم کسی نی کسی شارزا بین پیش کسی گنج زور سپاس که چی ادریس شارزاد پیوندی ناف دولتی دا کت مهوانی ما با سپاس بو آماده بناتت گلمه بله سوان هلبت افریقا جی هم پیرو پروگرام پارتی پیکری حزبی و رکستا حزبی دناوا کنگره 14 داته تا دانستان کردن و امج بودم جمرن دهاتی و ریا مهوان جدا جدا بر استودیو خواهیم وکیلی گل و بردام دبن